Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 17'si çarşamba kuni. Biz sizlarga Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. MH17 kazasının yıllığı tamam 5 yıl evvelsi 2014 senesi iyulning 17'sinde Donbas üstünde Malayziya hava yollarının Boeing 773 uçağı urup düşürüldü. Uçak Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a uçaydı. Uçakta olgan 298 insan elak oldu. Onların arasında 80 bala. Uçakta yolcularının çoğusu Felemenk vatandaşları edi. 5. yıl dönümü arifesinde UA TV muhbiri Anna Romanovskaya elak olganlardan birisinin akrabasının kuruşup konuştu. Tafsilatlıca nevbetteki levhamızda. Дейзи Улерс Робертның эки догмуш татасы. 5 yıl evvelisi erkek arkadaşı Bryce'nin beraber onlara Bali'ye rahatlanmağa gitti. Malайзия hava yollarının uçağının Kuala Lumpur üzerinden uçtular. Amsterdam'dan ketken uçak Kuala Lumpur şehrindeki havalimanına konmak gerek edi. Fakat Ukrayna'nın şarkı kısmı üzerinden uçkan zaman MH17 reisi uçağı urup düşürüldü. Uçakta olgan 283 yolcu ve 15 ekipaj azası şu günü elak oldu. Дейзинин tek tizesi ve bitası бар edi. Tizesi Paula Verani alına geldi ve Putin'in şahsini laf etmek istedi. Yaxşı ki biz ile Bryce'nin ana babası edi. Onun anası Selin başına kelgen bilenin beraberlikte ilk evvela oldukça tez onlarının cihitlerini evge kaytarmak isteydi ve bundan son kabatlarını mesuliyetke çekmek. Robert MH17 reisi yolcularının cesetlerini kıdırmak için şahsen Donbass'a barganlardan yekeni oldu. O facia yüz bergeninden 3 ay sonra elak olgan Daisy ve Bryce'nin cesetleri hala da tapılmağına inanıp olamadı. Aynı vakında ise Allah bile olmadı. Tek 4. günü Ukrayna'da bulunganlarının son gününde Robert'ke soy soplarının cesetlerinin parçaları tapılgаны hakkında haber edildi. It was like you are in a 3D movie. Duygular sanki sen 3D filmdesin öyleydi ve yolcular arasında kimseni bilmeysin bile. Bütünley ağırını duyasın. Jurnalistlerinin de duyguları aynıydı. Öyle duygu edi sanki yer tubundan ketti. Yaşayış ise manasız. Malayziya hava yollarının Boeing 777 uçağı Donetsk vilayetinin işgal etilgen bölgesi üstünde urup düşürüldü. Halkara Tadqiqat Gruppası laynerinin bu kompleksinden uçurulgan raketa ile urup düşürülgeni hakkında bildirdi. Kompleks Donbass'ın işgal etilgen topraklarına Rusiyadan getirilgen. We have 4 suspects which have been mentioned by name. 4 şüpheli var, 3 Rusiyeli ve 1 Ukrayn. MH17 reisi uçağının urup düşürülmesine alakaları bar olganını isbatlagan. Olar filmin kanunlarına göre mahkemelenecek. Ukrayna esnasın bakılığı filminkine geçirilmesini istedi. Bizim kanunlarımızga göre en sert ceza umurluk hapis. There has to be some kind of trial. Mahkeme olmak gerek. Eğer olmasa demek biz pek huzur bir dünyada yaşayımız. Misal olarak sen istesin prezident ol ama bir şey gerek gibi yapmasan mahkelenmek gereksin. Şahsen anda bulmasan bile. Bunu görüp adamlar adalet bar olğanına göre ve adamlarını böyle etip öldürmek mümkün değil. Şüpheli şahıslarını halkara kıdıruvga berdiler. Onların mevzusunda dava bakılığı 2020 senesi Mart ayında başlayacak. Rusya ise hala da tadqiqat gruppalarının işbirlik etmekten red etti. MH17 kazası mevzusunda dava Ukrayna Telekösizlik Hizmeti MH17 reisi yolcu uçağı urup düşürülgen bu kompleksini ulaştırgan, kurugan ve hazırlagan 150'den ziyade kişini belgiledi. Bu haqda Halkara Tadqiqat Gruppasındaki Ukrayna temsilcisi kazının yıllığına bağışlangan malumat marafonu vaktinde bildirdi. O uçağının urup düşürülmesine alakaları bar olgan 4 kişi olganını bildirdi. Dava gelecek Mayıs ayında Felemenk'te bakılacak. 5 memleket temsilcilerinden bu Ukrayna, Felemenk, Belçika, Avustralya ve Malайзия. İbaret olgan Halkara Tadqiqat Gruppası tahqiqni devam eti ve diğer şüpheliler hakkında isbat etici deliller hazırlay.
За результатами встановлено. Бу учак кувар ракета комплексы Русиядан Украинаға канунсыз суретте кетірілмесінің там вақты ве йолы учырылған ракетаның вақты ве ері ве комплексін кері Русияға қайту вақты ве йолы белгіленді. Бу малюматны бізге Украинаның халқара отақлары белгілемеге ярдым етті. Бүгін Дүния Қырым-Татар Конгрессы Ижра комитетінің азасы Қырым-Татар милли құрылтайы делегаты Эрвин Ибрагимовның доған күні. 2016 сенесі майысны 24 тонды ақшам о евы янында тұтылып есіретілді. О вақыттан берлі тақдері қында бір шей беледігіл. ЮЭТВ хадимлері жан юректен Эрвинні доған күнінен хайрлайве ән яқын вақытта сақ селемет қайтмасыны тілей. Ана бабасына есе сабырове Куч ковет, Эрвин, біз сені беклейміз. Украинаның жилерінің тевқиф муддеті да уч айға ұзатылды. Бойле қарарны Москваның Лефортова махкемесі чықарды. Бүгін қарар 24 жеден 12-сіне чықарылды. Адвокатларының талапларына бақмадан махкеме отырушылары қапалы тарызда кечірілі. Денежделерге қол тұтмақ үшін сой соплары Украина елшілігі ве Авропа бірлігі мемлекетлері дипломатлары келді. 2018 сенесі ноябрьні 25-шінде Керич боғазы янында Русия махсус қызметлері Одесса лиманындан Азақ денізі бойы Мариуполь лиманына ел тұтқан Украинаның Бердянскі Никополь катерлеріне ве яны қапурейт буксеріне ұжым етіп оларына запт етті. Украин денежделері енді 8 ай девамында Русия сырынды. Олар сынырны қанунсыз суретті кечувнен эссассыз қабатланыла. Украина ве халқара топлылығы Русиядан Украин денежделерінің азат етілмесіні талап еті. Мемориал ақ ұқуқ құройжы меркес Русияда апеш жазасына махкум етілген 5 қырым-татарны саяси мабюс оларақ таныды. Олар Русияда терроржы сайылған ве ясақ етілген Хизбут Тахрир дини тәшкелятының ішінде иштирак етуінен шүбелі сайла. Ақ ұқуқ құройжылар Тимур Абдуллаев, Узир Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Эмилия Джемалидинов ве Айдер Салидиновның тез вақытта азат етілмесіні талап еті. Қырым-татар екебін 16 сенесі октябрь айында тынтуфлерден сон тұтып алынды. Махкеме оларға 12-ден 17 елға қадар апеш жазасына үкім чықарды. HBO студиясы чықарған Чернобыль Америка сериалы Эми мүкафатына 19 намзетлік алды. О намзетлеклер сайысына көре лидерлерден бірі олды. Левха ән яқшы мини-сериал мүкафаты үшін ярашаджақ. Мүкафатның бұтын тарихы ішінде ән чоқ намзетлікні 32 номинацияның тақт ойынлары сериалы алды. О Эми шерефле Америка телевизион мүкафатыны кемлер алажақ сентябрьнің 22-сінде белле olacak. Авропа парламенті Алманияның мұдафа назиры Урсула фон дер Ляйен намзетіне қол тұтып оны Авропа етінің яны президенті оларақ сайлады. Гезлі сайлап вақтында 383 Авропа мебусы яны президент için рейберді. Яны президент ішінің приоритетлері арасында иклим денішіві ве Авропа бірлігінде джинсиет тенлігі кебі меселелер олачағына белгіледі. Озы Ляйен Авропа етінің башына кечкен ilk қадын олды. Он ноябрінің бірінден Амелдеке Авропа президенті Жан-Клод Юнкер еріне кечежек. Үрметлі серджілер бұл дақиқаға бұл сонки хаберамасыды дадача хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзыңызге мұқайт олыңыз, сағылық нен қалыңыз ерінға қадар көрішкенде.